Just oh li amatali fu se tatou po kalame se mata upua manatu la tatou fasoa ya pa anga to tino le tatou po kalame ya male mamalo sa mo lo wa faina fa fonga tapua i masisila mai ya malo alfunga lu ne ya so malo al te wa tatou nei sa fia ngai mangalwe malo al ngalu lue malo te wa ya malo fu le fa longo tinga ya talo fa sky awai o te tatou sa valinga o se mkua umia o te tau sanga e mo i o leo mkua vave ala luas e a tatou fua i a tatou ngalu ya e le fai ngofi wai lawa ia Januari se i o mai a Desema lea o te tasi le aso koe au kai au ia e sa o alkala wo le fai malai o hamu le malai vo le i mo o uma lea mauta uma ma lea mokai ia u koe lo le aso ngai mo ia fa malo ale ngā lue malo le fa longo tinga o tatou mautino la vai le ia se me maua ma se fai ngofi ale ma o sia ale va ai fa fia fa mai e ala i mai o tino e ofa fia so se to inga mea e fa lave ina i tatou sa valinga mai ni tau sanga ato but finally we are here finally ai angale le ale tuai i tatou sa valinga wa ai longa i sisi o tatou sa ngā sa bali a vo le au ngoma se te talo ma se fa tonga i le tua e o te masalo tatou masa faia le faiva le talo i le tua tu i vai i le tua pe ngai o tatou ma fainga tau le soifuanga o te manatu o mana tu natua i la usa valinga i le nei fu tau sanga fa sa valinga fa tama sa valinga fa tangata fainga luenga sa valinga fa tangata lotu ia atonu fo nato e mana tu nato fo ila o ina o utara noa tu le mele na tatu sa valinga i vahenga umaia fa tama fa tangata fainga luenga ia sa valinga fa tangata lotu ila ula sa valinga o le mkua ufua ia ie pea male sa no pea male ono ile fitu vai aso off sa valinga le ni tau sanga ele ngata lau vai aso ato atoana e fitu ia ele kaulia ia so fo ia kai kas tai lua tas lua aso e malo lo mai ole lau ka ko ku vai mai ngi kai ia ko teu ka ku ku ho le ma to va ai tua piola ukala lenga faile si video voile ko mga kuai kai ni vo io o ka solo le malai kuafa le maluma le fale o punge si ui ai o sau le moanga e pe ka lenga ia ko mga kuwa penga inga wo ka ko kuwa e lua le leia to e va ai atu tau sanga atu ia na le vi inga e fo ile tua pa tai tamai ile na tau singa e manatu fo e fiorolo fo ila usa valinga ila usa valinga le kele o le mau wha le velawe. Kele o le mau me wha tuta ai ai le tātou savani. Ai sa tai tama mai ale tua i o tātou wana.
ia pa wale tala fa malo al fa malo si awai ile alu fa apese sa valinga stangata fu le fa vai vai ina tangata e ko le loko e au mo sa valinga ko inga kai ni fa penge ya wale winga la kala e isi sa valinga e kai pila mele fo inga luenga ole skanga e umur ka usanga pe o korunga luenga alu ya marka ala ku ale la ku kuri mai le nga luenga e alu aku sau ko mumu fo mai fa inga ka nga luenga me va penga inga fe mo mo wa isolo ya le nga luenga ile tu mau se nga luenga kas ya anyway ya onai fa so la ite tuna ali am tali ta tu pokala ya mai o te manatu ia patalo fa lo ia tu ai pa nga to tino ta tu pokala ta mo le vasa ya mo le nei fo e fa fi sta tu fa so e sin bata upu sa va va ia tu ai lava le na va ia so le wo o mo ngi va ia o se mata upu o lo mo kua i sa mala le au fa sa lau ia e misi o tangata te to tasi lunga o peng te whailangi, TikTok, YouTube o le Facebook. E wole le manato tangata e whaalia wai o le o tātou sa o loto i meni o social media platforms e. E whaalia le whingana lo tātai. Pi o le ngā foi leo le mea lea. Instead foi le leo le kaumawhai e mo moli sa tā. E mo moli se fe au foi le whaaleo le whaipule, pe whaaleo le whaife au, pe whaaleo se e o ka ko ka kai ran ker fongi o me ya halu ro e le se ka pasar me e pula ka malom so a wa ko la fa se la nga wa ko ya me le ima me ya ole ai ya sa lo to nga ru ka ko mbo i le vai ta wo lo to so fu mo ta to wo o me sa le mo wo la me fu la nga sa mo ya sa mo ngi news fo ye mo ngi ya e ko mi ki ngal fa le ton wa le ya pingi mo ye le lang ken fo but that's the freedom of expression and freedom of speech le utato ye le lo langi malonga ta bilinga le wo ye ya ai fa ta lo fa pa anga to tino tato po kala me ma lo so i fo mnu ya ma lo ta wa ta ya ma lo fo fa ma lo si ya le ngate le ai mo mo le la fa ma lo ila auto lango lango ala le ya tato platform semua ye fa nga ole me sitting ta wo ya ole me le mo ole aka ole mo ka wa makal po kala me wa lo nge fe fe kala va ngo contents fo yo fa o contents fo yo fa ya ku ai mo se le me nge pise ala ole ka ngol mang wo le pise ka fa le mai lunga nga ke fa sa vili mai lunga ala o fai ka ulai ko mengia ali tato pa so le o ka aka ia ia malo malo a fa aftai lango lango e mo wai foi le tato foi pokala le malo si foi le mafai because that's all under the title called la foi o le fa malo si encouragement empower foi tato foi pokala be e to ia ua faisiʻugi le itoe foi sikako o lai pingaga kame ale kako o lai vilas fole i lele na tea i le tatou pokalame ua le ua le pokalame lena e le mafaitua tatou pokalame le ola siasiga i maotaga asigasi ona o le tele o le feedback lea ua oo mai tatou pokalame private mail mai ma o isi akakau ka vili mai e vili mai lala e avele lodi so e ka faavelave o isi a o loo talanoa mai o loo momoli mai ai ia manaʻoga o nisi o tua asinasi e momoli mai lai fanau famai malotoina o kuaʻi fiafia loo ankoe e uae faapega le sau o message e isi message sau faale e isi message pe kau ai mi faapega malotoina mai lau anti am kua magai ia le pokalame faapega le faiga o le mea e kake akala mo te faafetai o le alava le koʻiga kogi mai ai ia pat kake o te iloa ai o le iai pokalame o loo afta mai ai le mamalu o le tunu
ai masila tatou pokala mele le polos folei o lo o tele le au ngase ila tou o ko le fo ia ka mai lo e lua mea ka ke fia mga o ia o unga o le pese fo le pese ka malu mai ai a sange i pises ko magi ia male a fo ngi male tala no mai o se pokala me ia masila lo to o lua o le sa umasi ka ipe ka ma ia pila fa pe nga e mana o mie nei tangata le kala ngo me o le tangata e mo wel fa malu si au ia ai fa malolo sidi ni fa pitoa fa talo fo le nefia ia mo na ia tatu pa anga fo o le ko o ke le o tatu pa anga fo ia message mai fa ftai le et mai o fa ftai o fa fa nga fo yo la ku le si fo kampangi le o ke al so ya ma fe lo ai fo mesiu se ma sange ma tan ko mo chol o ke ia lo wa ia ku ri o so ma ya me lo ya ku nga ale o so nga so ma wo i po nga ma wo ma ftanga na tangata ya kan ka ma ku o le au tupulanga ia le fesiri ia so ya ai fa ma lo o le ungo le ni fia ya o le fa i lo vo le o le nganga fia mo le loto fa aftai ye mo le atia auto wa pe fo nga u fa ya kumu a fa i support ka la mes tangata ai le se makamaka ia ngar ko ka pe am ka ai fala ko ave lo masinge ko fa ka ia ai ma e ula auto la la ngoma la auto ia i ka ku mea ka koko ia pe fo nga u ku la ko mengi ole me ole wo mane taisi le pokala ole lo po feo o i kupe o ngi pokala meso ia aso i se fakan kalipe pore ar ko nga sa ule la sa ole me pe ia ai e mafua na me o ia ono ola au tu langola le wo e langola ku ngai pokala me o tu uma ai misia ngai kinga o so e se fa malu si au ngai kinga eu ka ko fai ar ka la voi le pe ko e me ka ko fa avar vale a ko ia pe lungo le ia ai fa pe nga no nei me o social media se o ta wa le mo si ponga e la ukala le fa pe voi la fa ia tu sa fa mtala ona o te fa vi le o botong ma sani la utala no ai se mele le o tupu lo ai nga o te tala no atu e so sani fo ia o ma o te manata fo o la ngona na tatu o matua ini mele le tu tupu si tono tatu ai so la o short ori la mele o le mai e mana tua o le mea le fai e matua o le momori piki la ufai ngā renga momori piki ia momori ka me kia o ngā piki e leo se ngā renga fai ngofi ia makukua e loka miki fai kai ko lua mana tu whanau ia ngō fai la te to lua ia o a le lai fai e lo matua ma tua ina pei vo mau le continue le mea leo le drop off piki ia kau wha avasenga vole le kai o isi teimi e fai ngā renga vavea ia la whanga ia o la umela ngai fai tinana o fai ngā renga sika ai masia me weekend o te o fo ala fo o ke le mori la fa wa si ko mi o a fo fa a fo le limo ia ki nga le sa ke fai nga le nga ka full time ai ka ke fai ya me nga le good news la le fa pe o se me fo le le good news la alua o la ko lu le muli ya se va nga lo o ka li muli le pinga la ko lu le ka foi mo o mala ko la singi ko e ave ka avale mo ka me kasi o le mkua fa ma avenga le meso ele la wo e wo ala ko ka ngai lo ngila ka va le au fa ye fa penga ka va le ko ngam long ku wa le le de po ye ba ai ka va le la vea a wa fi lo veo ka va le lo veo ko me ki pe fu nga pe anyway yeah
or good news na almato ay ela wa mawal me vole lo ko au ya o fela ela ko fa o senga la ko kai kalangola ko la kai ya o ile ole to ile me le wo papu fo ma ya ele foi le tu unga le me le so so ngi la ve te yana le ole wa ka pe ape solo ma ko ai ma ko ma la fa na wo le sa ngi mo malanga sa mo ya wa kia e lo le sta malo le fa le pule ya u mo ka va le lai fa fo por ka va lo ki fia lo mo ka va lo ki fia mo mo ka va lo ki ka anyway ya ka ta lo fa tu ile u foi nga lu au foi nga lu nga so se to vi ne wa kasi ya ta to pa angai ma ka ngo mo le si a wo foi fa fa mo to o au me so le nga alfa o kai ni bo akar ka nga ka kai ni wo ikar ka ka ya po kala pe wela ngai le ia se me fa pe fa ia ia le ia kai me fa ia le anga ia kai e o mana tu e la le ia me o mai kai u e o fa kasia me o le mere le mo le mere le o kala ho le ka o si me o ka ma si me ku so ia la kai me fa pe ka excuse me ia fa pe nga le lu ngole o le me o tatung ta upu ni fi mana tu le um tele si fa so wa alu le iwa ia so o le tele o fina ngalo le tunu ele nga kaulunga o le tio ia o lunga po kalamia na yuso mana i te mali ia le fu e fai la ko podcasting podcast ko fu fa mo le kau mai ile mata upu ale tupu mai sa mo ia ila to ia na mo yo so fo inga ia leo malu le malo ia ole ifa winga lan pa e mo moli al fa aftai ile fo lo to fia mata yulu le nei me nei taimi a fa kali le se tangata ta ia mtanga la fionga ia a fa masama ia po le ia te worsa mo moli le pitola au awa o ia le va la lata mo le minsta o leo ia le fionga le lipalmia ia e fōringa mai o la tag team la le wa ia le la fa tin no me o se mata upu lai ua tele ia fina ngalo ma faso ai fata waina fo ilai la uma tau ma la ufaitau ma la ua va ai wa fo e sau al me ai lunga ola saunga le mu ia ai mana tua ole first contact la va tatou meni ufa la vela po fe ala tu nu tatou te no fo mau wai ole first contact le vaenga leo o leo le matanga luenga o leo wai le fa pe kupu se me ke ia o vidi for ka avale o vidi for le si company e mulinga vili le fole mai ai mo muale leo ti pensa ile mele butu o te va ai le saunga le mu mole me pito sili o nalu ye lo mana o le mela lea o le ua maua la taune ai le au fia ai la le fia se lau o tangata o te lo foi pe fai tau wafe tangata ana fai tau wafe maafi ona o le ua maua nga si vaenga le pe msaro pe fase fu o ka ngaka ia mi kia le aisa le aisa le ua vevesi ele mea e fai kau wafe ka ngaka ia mi kia ele mea no winga fai se fa ta inga fai pe nga se to se lau tangata ia fa ta wina le mea holo no winga o ka ngaka ia ni miki ele mea le maula ula ile aisa e fai kau wafe la wala nga le ata tau te maua tala ma maua fui fa mau ni ngai nisi o lo fa ia o kau lio le mea ua alu tangata matatua ko e alu i kupulanga o le ua sao le fa nga laiki o le fa no anga tele ia sa moa wau ai maisi ata tau nei o matua ona o le wa afia ia ele fa pe o le foko a mawangi ku so le to a mawangi fo ia onga ia wa afia
Ai ole upu monia ia ma le mātau o le tātou pōkala. E fia nisi whai a onga la e ula whakasi e le mea le. E le ngatau whai a onga. Tangata whai ngā luenga maululunga o le malo. Ia maso se ko ina ka ngaka. Wa le o tātou mātau wina nei. O tangata tūlanga le lei. E le lei a o onga, le lei ngā luenga. E le ua le wha ilonga ina. Ma le tangata whai wha to anga. Ma le tangata e le ngā lue. Ma kupulanga fo ie le ua alu wha tasi le mea. E pio le wha anono anga sirila leo le tūlanga I whai a onga. E a whaila o whai a onga le ia lea sa o ina nei whanau ia po whea lea onga lea. E pi hoi le e tate mawhauwhau. E ngaka mai le langi le alu o loka mawhauwhau ma kuri mango le lalolang. E mawhauwhau ia I nei mea. Ia ma le manatu fo le se mea e whai to inga tangata wha mio wā lea ma whai me lea nga whapea. E whao ngā lawa le pōkalame upu ia. Tangata ua le ai ni mawhauwhau e ola. Tangata ua le ai ni whai ai e ola. Wa fo ia na ola sina whasi mea o le whai ai e always consider le safety. E koe reconsider langa mele la whai. Au le I whai. So a whai la le ua whai o le mea si nga leanga. A fua I tātou le lewa ngā whai mai ngei mea. A lef ko a maua nisi Ia rongo I ngā whai o tangata nei na a maka mai ar whai ngore mea o le ua fia tau sanga o la tau whaia. Ia wha aukala I le maka uki o le mea le wai. Ai o le whaafitai. Whaafitai mata ngā ruenga le ua maua isi. Ia pei fo I whaape nā ula ngona lo inga I ngā le ko I ngā maka upule. Pei fo I na o ina I nā. Ma o le fia ma o mutua wha ngau le mali ai. I le vaenga fo I lea e wae o tatou bol kalame le. E toi la nga I fo I se taimi. Langa o lea lawe te tupu. Tatou po kalame lea sa wha ai ngoa. O I la tou wala tou whaia winga o le meola fo I lelo le lau mei. E kai tutusa le lei ale tangata I e whaia le mea lea. Ma mawhau tangata I e whaia mei o drugs. Ia e toi o ala I rika kou po kalame sasi fo I vai taimi. E wae a le tau longo pea I la tou I e whaia. Winga le mawhau ma wha meola I a la tou lava whanga taimi. Ia. E anwara pi e moro au aku fo I lele. A wae le o le mata upuruna. E le mawhaina o tu ua maulalo. O te fia tala noa fo I e a makata tu tau sanga fo. Ona o la ua maua na o nisi. O le fia se lau o nai whanau. Lea vo e pese me le malo. A ka kou fuala I le mea ngā ko ngeki le leila mo le mea leo le trucks. Tasi la lea mafua anga o lea sili ai o na whai pē tangata mea ia o fuala au whasai. Ia o ka kou uma o ka kou makua le tupulanga le ia uma tātou mātutua le wa kele mea o le soifuanga o tātou mana malamai. E ala le il ka kou kalakalangoa I o tātou usoa tangata tangata o ainga sa ele e a fie mea trucks ja. A ka fisili a kula I tangata ia. O le kali whai mai, o le mea. E ulangi le maruanga ai overlau lele. E wai whape ngal kalangoa kam se senga. E overlau lele. Wai le ilo alopo le halau mele la whai. E wha aukala I le mea. O lesi mea e pila o naua e whape ngal kalangoa ma. A tātou fuala I le taimi le whai e le tangata winga wha le marui. Ia mkua whai a rongo winga mkua ki a polo halimi. A lela ua tātou mana malama ni e whio lolo le maruanga I le o le mela le o le aisa le ua wha o ngā ina ne tangata.
le lai fa pea tala ia ka ke fa longo ia e mo ka kia la le mele au se siri atu isi tangata o ke masangi e fai mai o le mea le ngai o valoa ia o winga hoinga o le mo faina fa avasenga le tangata ilo na mafau langa mele la fai po se mele lei po se mele so no winga o mele anga uma o mkwa mele lei ia le va ia le tangata le balona mafau ya le ki o mo ko kia le sa sao le mea anyway ko fo i mo le tatou i le tatou mata upu le wa fi ai fai au ya talo fai nei ngai fa ngau awa o le uta tatou fisilingi le o le ala ko inga o nga le nga longo winga o fai au ngoi inga ya o ka mo ki le fili le o inga le mo kua lalo mai o va le fili le ia fai au ngai a le fai ai tari tongu wa le ta ofi o tatou pokam ele nga pa wi fai au ngai mo lo minga o le spread ko kongwa o le alu ia fa perme kongwa onga ale la le o mo ko ke o le mea o mo ko ia o fia ya ui mai o te ta ofi fo o le te le apa anga tatou pokala me tanga wenga o leo ia malo anga lu ia o to sunga malo fo i le tawa tai ia malele fa longo tinga pe fo no tala no le sipol kala me mata u al tung tanga le o le tung tanga le nga e mua o le first priority e o tu i ele tangata mo se so you are the first contact ia tatou tangata ia ele te tau fai atu pol kala me ia fianga tung tanga le tele ia upu matala le atu o tau wale fa maoni le tongalu ia fa malo tau tua awa o le oti mo le ola le atunu o lana o le puinga mo le sisi o manga na eta ui o tau au aisea wa o tau le ua le tula fono le ta ina ia sa mo uma le tatu atunu ifa pe fo ine atunu awa uta ua le tau mutanga le ona o le mea fou la le ui wala na fatino mo tu fo te le fo tanga sa ka u ya a le la u fatino le tanga le o le pu e kongu mai a ka tanga te ya ku mai lo ya wa pe o le mea le ya lau mai le tanga te vale inga le tanga te ai sau le me o le amu e le mani pe fo nga fa long ai le lo tanga ia o le mea la le e support te le la ya u le mele wa pe o le mele fo ingi sila ia ua pausa o mai ai lunga tau tanga ele fa pe expose mai fo le tatou te fia e o kilo ia le o te lo le o sila fia uma sa mo ma tatou pokala o le anga o expose mai lu tatou te aware ai ua fa tai akala ngai i le fuli makeki a le la kabi so loi kamai maloka le loa so le o le su el tangata le a le anga o le mele expose mai lunga social media ma platforms wa kasi alo ka ai le ka ka mang kuar so ka ke va ai lo la ise me ka alo ise lo te u ka la ve ya ba ya kwa vo le mo fainga nga pa ya kwa ya vo le fa ka no ya o ya ka nga anyway ole vai nga sili le na ta u ya u o te le lo ya sa mo mata tu pa nga pe te fia i le mele but o le ta u o le mele o le expose mo yo tangata le la u malama ko a le vola ta te fai tau atu le tele o komen o lo o sa i mo fai tio mai tangata e o ngā fio anga ye ka u mai lalo ingu o ka ngakai o le mkwa ka u kingo mai a to tele o tangata sole i le fa pe ngang ka ngaka o le makongu o po feme o mai nga sau se kala fo le mo ka kia ya no winga kasi fo la nga me so le pe sa o ngu i o mai ka ia o taua na o le mele o tupu nei
male fita itunga le ufia ngai man tanga be ole maua ku mai lunga ka a ole ta ua voila awala nei fa ilonga ina stangata po ayar kanga ka po la wo pingi mai lunga le a mo fo le leo le sa ele matanga le ya tu mai lunga le wo fo le a ka urfa pe o awol ku ngai lunga ngal ka ko kamal fo yetu ai fo a fo le wo willing le matanga we ngai mo kwa enforce la tu le vai ngai o se melele e mo tu ala ngol lango ta tu nei fa lango ta tu nei fa wai o ta ua le ya faila le o fa solo ya ka inga mai ia o ke fa ka ia le o mai ia ko kanga kon makongu wa lango tu la fono matu u le wo ia I fai ungai I mea o le tangata e maua le aisa e mo kwa ka aia fala aki mo le lau e mo kwa mu al fanga langa le o fata o fa ka o ko ia tu la fono ko inga ia mai tate fa fitai e fo I ma ko ke le lo to nu upe ono ma to nu o ka mamar nu o ki o ele ka alo yesus o ka ba se ia tu lo pa I o la fia langa le o le ngata ina tu ma lo singu ma to wa nu o ke le ka ngo ni sia fia ba ke le lo po fa ia fia anga po amana ia fo e a fio anga le vala au le par mia mo le malo mo le matanga le ma to wai ya le ha mo mai kala mo kwa ku ai ka mo me no winga o tangata e nga la ko nga me no expose mo lungo e mulinga ni su e nga fa si di vole oile e nga sa wala ka ilunga ku ro mar ko so ele ngata la ole afianga ole mea ele ngata la ina afia tangata le fai ai talo fai la inai talo fai le matai ole ainga le fe ngai manu walanga ka aia ko ia mafalo o ngai ko inga le fe ngai manu ngai ko inga le inga sala nai to ina matai o fi anga le talo le au male po fa manuia la tu tamafana alela o ke ia le ku ngo fanga male me lungo TV o sa o sore ia e longo winga e tau no pe e mal fakol ko inga pe afai o ia pina paula ngal me fo le I lata taro sangai ia fio anga pe afai bo o telele le fai unga me ia o le tofa ma le fa utanga le fio anga ele foi se singa sofa ele foi ka ko ngi fa fonga e la ngol pule la to oto ia tato mu uma fio ai pina taro sanga vole tu ola ia kuri a pua nga o kangaka ia o fai mele ia ai tu usko inga ia mamatai o le a inga mo le au tau tu o le ia mo kua pa ua sa malai lunga tangata ia o fai unga nga le ua ka whanongi ele aki mo le lau ai mo kua mu o le whanga ia fai a kau le fai tatu whatu sa le mena le mu o le whanga kai pia le ngu fai le lo so komolo lenga sunu ele tua o inga le mu mai lunga sa unga kai lunga ai sau wale mea sau wa halu a ko mo le lau ele ia ona o le mata upu ale nei ai o te whaafitai o le ua tupu tātou vaitai le nau mai o le mata ngā ruenga ma le unai mai al minsta o le mata ngā ruenga ia mo kua su e whakapiko a kankai ia o tau sila fia le tangata lea ngā vilia le ngā vili oi ia o le ale tala noa i elpo kala me nawa henga waelanga ele mo maise ele mo maise whaamauning ai pa wale ia e tele a fina ngalo ngai ka ke fai kau ko ia tati akri ia ta tau fo ne expose mai lunga le leo le sa fo ia le mele wa a fo o le wa mention mai le komsinga ia ai lai lunga ko komsinga ma pa war janga ta lai lunga ko komsinga o le minsta o le ia a fo le o mention mai le komsinga ia ma nga ia ai ko mai lunga ma pi o le tala noa tu na le amatanga a fai wo expose mo mai tanga so tu la fo ia sa fa kasia ia
Mawai fai fe au, sau lunga fai fe au. Mawai fai pule, tu o mai lu. Mawai le leo leo, ku o mai lu. Mawai miska, sau lunga. Ia awane toi ai se mele fa apea. Koso mais, ai, fa alafis, ele fa alafi, ai fa apea ka fio fise ise taimi lea. Wa afai o le o iai le malili e ngā minsta male. Ia le ngā. Afai o mawali pule ngu o le kongu, sau i lunga. Afai o mawali makai sa o le ngu, tu o i lunga. Le alme koe aloi. Ia karo o fai, sa o ar kala le sko ka fefe ai alu so le ke pule ngu uri en kua fa sala. Ele o le winga na tala noa. Afai e ma losi atu le tala noa ma le fa soa por kalame fa pene. Wana paule o le toa inga awala i momoli atu ai le tu o lalo. Ia ila tau o lo ia le pule ma malu o nuu ma fai pule. Ma ila tau o lo ia le pule le matanga luenga leo leo. Ma so se matanga luenga i mea tutupu. Wafo ele fai kongi ro ka pase se ka kia luai oil. I ka ko fai pule e fa leo le. Le ua maua awala ia e fa leo to se tu o lalo. Ia fai ai le mga ia so be it o mea wa o mea ele fa pe o ngi ele fa pe o nei mea o ni sources fa lango lango mai ni ele ai ole moli atu lava ole sei u leo pokalame mai lea pokalame ma lea pokalame ina ia fa pe na o atu i lunga o le fonga o le malo le fionga le par mia blanca peneta ma le malo le parme tanga luenga o leo po o ia le tanga luenga e fa au o tu se tu o lalo lau tele a tātou tangata. Ia mamamoli a toi fina ngā lo tangata ma fa leo e au ngā ātunu e au ngā ngai porkala me fa leo atu ai. Me o lo o mana o mia e tangata. Ia ma awala o lo o wafa ta oto mai au lape e launga ta sia o mai la tunu. I fa ngā so longa o porkala. Excuse me. Ia e pi fa pe na se la ngona sa mo mo matanga luengo. Ia vai fa la le wo fa fonga mai lau fionga le parmi lau sunga le lau le mali to. Ia le ole uku sa o walmana to ta mo vasa. A fai la vo le wo ia le mele o le expose lo tangata ia ole si me o te talu sanga atu mo le nganga fa lo. E te tau fo ina expose mo i matangata ie whaia winga wha meola, lea e te sau no soo. Wa a fia tangata i trucks, wa tele mo le mele a amioleanga, wa sa sao wha afi le amioleanga. Oi lao le atua ia. Nono winga o tua lalo le pokala me lau fionga le ni pār mia ma lau kapinet. Wa te tau fo ina expose mo i maila tau o lo whaia le winga wha meola lea o le ailau mei. Expose mo mai la toni tu mai lunga wa afai o le ku mai lunga ia hata o tangata nei fire trucks tu mai lunga ma so se kanga ka so ku la fo ele fa pe o se fia mi o tonu se si po se au le nganga la le o po kala me ia tamal va sa o te le lo po fa so a to ni si po kala au le tala no atu ar tamal va sa ni fia expose mai tangata so tu la fono o le ari to inga so tu la fono tu mai lu awai la ngona al fa ngon no fa por kalang i va enga tangata ye onga la to so tu la fono pe al trucks tangata ye fia winga matanga winga fa manu fa meola ya la to fa na tini e ma fuol fa no por kalang nga sawan news mo lo awa kulo eleingi aka Leinia, ele o se fia so o se vale o se tangata. Ele o se fia i loa for, but expose mai mo le lautele. O le saua i tua le fe au fo le fa apea. O le ruling ale, po le ruling ale fa amsinonga e tau fiofi ingoa langa e manu. O le hale me kau fiofi ingoa e mangu lea.
Ole ani si mangumango le si dia ele mangumango le ka uvalea marken kiki le o ko fai ron kamal me valea ye mal me le anga mal me makanga ma winga fama ola unga viu ola una tala no mala vo le va ai mta upuia la le me la sanga ka fio fe tu sala le wo cover up winga tangata ai le au mai pe fo na u fai a fai or fai fe au le a fi ai au mai lupa a fai or fai pule au mai a fai or sa or nu au mai wa tasi le vaenga olo o tele le mele tupu ai a le fa la lafi tangata o matai o nu o tele makai o ngu langa le o sa mo langa e sa mo le ufole le faitalingo au pa o le me tupu tonga i lo mo sa mo o le me tupu sa mo lo mo tonga fi e fi wa ka nganga e fa longo ina e tala no ai la tunu le winga tasi le vaenga e tu ola lo tu lo fionga le min sta le le a foi o le wo fa ta oto le po kala me le mo tangata fire trucks te tawana a mai lunga wa le mata upu le leo te inga ina ia o le mata upu le tau i le fa le ngai no fa na te o tu mo le victim support ai o le meta ua mo mo ni ai o le tala no al pokala fia afe fa na te ni pe fia afe mani se lau o fa na te ni o lo fa au fi mo le mo se se kaukala me ya le la kawanga se e mal pokala mele mta upule anyway e tu san mta upule male trucks o pitangata sili na le anga le tu o mea ia fainga fa a inga a mau meo manu ia ia la tu fa naute o tangata o a inga o umano utala noa il pokala mele a 2 months ago ale fo o te tupu mai pe o langona le nga o le mata upo le o te inga ia ona o le matai o min o o le tama e fo to lua e to tele la ufana utene to tele fo ia o grandchildren tene so te inga la mata upu le ale la o te tele noa tu wa o le melo o kala ngole sao a fo ia te manatu se ia le kuskusi mai sau fa mau te e ala ngā tili na so solo pea le whaafita uli le whaamanu o ka ngaka i e whai ala kufanga uke. O lai loa a inga e le expose. E le o e ka. E le o e sa ili se so soan. O sili ala koule le ufiufi o le matanga o la tu ai. Nai lo o le ufa. Nai lo o le ufiufi o whanau. Nai lo o le so soan ni ala tu whanau. Na uta ua fo. O tangata ia tupoi mea ia, o lai lo le leia al fafine. Ai se longo se fafine vole le ia tailo. O le mea lai whaira ta maa lo ilo ngā fafine, lai lo e tina. Ua le tau tala ua lau whaafefi. La whaafea langa whai. Whai fo e ka uaku le makai o le ainga, o so mali makai o le ainga, a ua le pisa langa e maka ngā aile. Langa e maka ngā, o le upua lea e mata ngā. Longo ku fai fe au ia le tasi fo nga ia tu lo wa fai fe au ala ngai o le community a ko le kalango ia e a fia le me le o le fiu a kalango ku fai fe au fa mai fai fe au ia fai se fai fo pre ia I'm not blaming le fai fe au but o ma fo nga fo ia le tu pu le le a laina ta milo mo se sa fa a filang sala le wa o le ai mo se tasi tu ilunga sa vali o vai o official leo eta ia tu lo sa mo pe ka kala fo ngu ia wa fa fonga mai la o fionga le par mi male mala u kapinet male inga ko po kala mer tamol vasa ele o se mata upu fa ngo fi ele o se me o te loai tu sa le lo fina ngalo mo lo ma fo fa mo lo loto Nanga o kako umai whaia tātou whanau, maisia whanau te. Pato le lau au kalangoa i le mea, lai ngā tili ai pēa, ona ngu ka ngakangi. Langa o lai lau te ufi,
ia awane I ta'uvalea o lātou ainga. Ua sili akula I ka ngaka ia. Ia awane I ta'uvalea o lātou ainga. Ai whai ai ari wha mea ola māloa le ilonga afi. Ia whai fo ia longa kuringu. A longa ku fo I makai o lungu. Ua e lo ai wha kunga. A se ole makai fo I upo lungu. Le ai ma se kaukala. Ele ai fo ia ma se makai e ko le loko e alu se vali e kulo ofisio leo ka no ai sea wa fo lai lo ka ngaka la kaukala lili wa kulo le makai mangule manu mar fono ai kuri ka kale a fa u kale mele tupu ne yo tatu a tupu ni fa le to e ka fa so aku me kar kala ngom ka expose mo sa ili so tu mai al pule ka mo se mai awange pisa se sir me ngai ya mama lau mo ia mo le me ngai kafi mo le lau ai Fautai mea I'm talking about realities. Ole te tala noa I mea te tupu. Mafu angala na lewa lainga whainga tā tele ngo sa ili le fofo le mea lea. Ole winga wha manu le whanau te. Ia pei foi lao toi ngā mea lea sau le trucks. E whainga tā whainga li poki e isi tangata ia I kua ko mea. Aisea. Nanga foi fefe ia I vape tot. Se ole ranga ole makai o kako ole makai ole. Se ole foi pule fa au tele mele tupu ne. Onga omi I lava lea ma le ma faina tau te tala tangata le mesa. Ona lai lau ke ki pinga le privacy ole. O fu le wasili atu ma malu ia. Ma le fefe mea. Na I lo le kamai kiki talo fai. Na I lo o Jane tiki lea e whai ia le winga le mafufau. Ia ngasa mo, Tala noa nal po kala me le mfainsu ia. E au o mailo I mata upu whapea. E le kila se piki. Aisea, ina ia mo moli atu le wheau. Ina ia se I mawhai ia na whaafonga mai se tasi ai lunga atu ole. Olo o tau sia tu la fono. I u leo ma manatu o sa moa. O e lango atu na nei por kalami. A manatu sa ona. O sili tangata. Tatu ai. Na ufi le kamalo le whai mea leang. Na ilo le kiki le alu toto le whai mea le tangata. Ia peivo la no whaalia. O kei lo le ke maka mai o ele si lau meile. Te ai lau meile o kei lo le ke aka mai kuore. Tatu po kalami. Leo ke kaunga ki oi, e ele teimi e mau oi. Fai pea pe ai le salamo. Ai ele teimi e mau oi. Whaafikai o leo mau oi. Nono minga, o kou. O makua i le ai angi kou fai ai o loi ai. Wa le kou ki fia e whai mele. Ia le luu I fona mo nuu mo le kalesia. Nuu e kalesia ma ainga. Ua mafia le mea lea ma o lea li yali maia. Ona e leai mo sesi sa moa tulou. O kaukala le nguku le mea sao. O mawhaina tau tala hatu le mata ngā luenga. Ona lau to inga mea e mo musu tau valea le ainga. Kau valea le nguku. Kau valea le ko inga le whaia le nguku. Mea whapenga. Mo musu expose koi ma le whaife au. Expose koi ma le kalesia. Whautai mea whaatau waa o lo whaau ngai ki a polo. E tā puni ai nguto o tangata mari tau te tala li mea sao. Ai leo e whaile mea sao. O te I oe voi ma utari tonu. O le to o tele sa moa mapa anga ye tau te whaafonga mai. O ngai kupu mei tau ai ngai long whaisesi o tong tau tala. O utara noa tuna mea lea langa o lea ua fia. Le ufa solo lunga se fulu afe viewers ma followers o tatou pokara. Nono winga. E ia tangata ia tono o tatou page. O le te tupu mea ia tono o tatou ai. Ai wole mo fai ona tau tala pe exposes o le fasidi. O ai e te fefe ia.
tu usa mele fai ele loko mo me kamakangi le ole alo ta umbe vale ai le angal me volo ka ko kalali ku i malo vale ki o ale tupul mem to tia i lo ai le mo fai ona e alu e ta ye ola unga put in e so songa ko le mtanga lo ngale ole victim support nai tangata o lo tau fai to ya o mai o langa o nai nei fana a o le nga once happen me o le nga a to le o langa por kala me TV ni sila tele ila to fa tartano ina wa ile special program o TV ni sila e fa tartano no mai victim sia ye pungila la ko makama ina ia awana i ai talo no mai la na i fa yo le mele lu fe ko o le taimi ang happen mua ai bo lea o nale o langa pa wan me la umana ai fa umalo le o ya talo fai o te lo fo tasi le ma fu anga ke le me fu i tu lo sa mo ngana tu sa tasi le va nga lo mo wale me vo le lo fa pa pepe ka kia i solo ya buto si le fia no fu no winga ai ni pepe mo wa mai me fa pe i lo pongi fa nga we mo wa mai ko nga me le ole fa la me ia fu le mai ngai ka mai ki ni no ngai ki nga mai wa foi langa foi ngata mo me o ma le si me o vai le o langa o le to ya nga talu ai winga fa ki apo le ma fo le ai si foi ai ola le ai mo se ma fo e ola no no winga ta si ari ta unga ma le ngoi fa ngoi tu lo le fa tu so le tu ona al ma fo o me ola ya sa mo ta tu fa so na ole fo le mele a fai o le te faia a fai fo o le te fa longo pe fa fo mai ta tu ye fa wo te ngata ia nai tu te loe fai ia tasi ale a wala fo o le sala mo mal fa maut abu sa ai ka unga ia office leo nai fa tali mai office abu sa ai ta ia ya e sili atu long no fo sala to ese wa e alu ta wa oe nai lo le su e fa kapiko oe ma e ola ile ang sala langa ngai ke ola ile ang sala tala no so o tatu po kala me e ang sala umata ngat ole ang sala e sili na ino sia ile tu ole tangata e ola ile ang sala ole tangata ang sala e oli angelo le langi pe toi fa ole tangata to repent toi fo sala mo samo ole tatu po kala mena ya suasua tu lava vai madu poema ai pa nga to tino ai al po kala mer tambol vasa wo to masani lo leo pe a o i mata upu si i mo fai ngata fa pene mata upu o to fa fonga i ai ile tele o po kala ele mo fai nga expose fa pe ala tu tala no ele fa pe la utala no atu po kala me o fa pe wa le ai la nga le tatu te fa no longo umai le tio tatu te fa no longo i po kala me ele mo fai ngata vo le winga tala sia mo se tu sa ol fe au ia fa aftai nai ngai masingi mo ngai por kala mo le vono ia o tangata e farito rua mar fa na uma grandchildren e tu sa o to ia ula ngona imta upu yo telefifia ona ele o se awala tulo ele o se awala fole le fa pe le ai lango o mata upu o le onga o lo a tia Samoa mai le Samoa pe no se vai le Samoa lango le fo te sao fa afi ngai le mata upu a le o le fa lau me to tiki ama singa umo saule le vai nga le lungo newspaper ni zen hel ye mo sau fo lungo news ya ole na sa morta to po kala me le fiaf vai nga ye lua le wa ta to tala no yai o le vai nga le ta to fa na tine ia mo le vai nga le yo fuala au fa sai ia ole tu ola loana mo le tatalo le au fai tu la fono ai mai se au ta to tangata to ia ia le tu la fono wa pe o le me fai ngata na wa ale alo se li poki le nga yoi mer tu la fono
ai o tu ola lo ma lo se le por kalame I a inga ia tu tupu ai me ia a le tau teilo o la foi fa mai le upo le fianga le tu le tusi ia kopo a fai wa e lo le me te tau le fai ai le fai o te tusa ia o e mo le sala le fai le tangata le so le lu ila na mo a fai o i esi tasi o le fa longo mai lo le tupu ilo na ai a fai fo le ngofo ngi a lai lo lai tupu sa mo vidi sa o i le sa mo i fo ia o ngai fero no ai kwa le ngi a o le champini real champion tenga te tole loto pe to langa mai le ai ngai fai mai o le mo le me o uma o tau le me te tau na fai vili leo vili tu la fono vili so soni a lo fe tatu fana o le nganga foi le malo le u tatu lo uma fa mua tatu ai fa mua la le fai o le imo me sa ai o fa mua le fiu me pelo le fiu me le wai lo fa mua na na mises ya anga le i fo to tasi ale so ko ya o kai o wele ma sanina u foi nga ngai yaso nei luova yaso nei vi vai so kisi mas mo vai so tau fo o ti offer ale lo ko foi nga so le ma nga yar me e ma nei yar me foi nga yaso wa ka ngofo ngel fa ya peila o nge o kila o le fa timu le tau tu sala wole lo te fa o le pitch le foi se papa kiu se me awa nga le moe al fale wa o le winga le me mo no for fa ya tele ai male ai o vai male fa popo ya la walunga lo mo wal ma iris kai ai fa ma lo ya ta tu lo nga lu fa ma lo al fa nga ko kasi ale ya ta tu fa ma vai lo le ni tau sa ai ya ta tu fa ta ya pele tu ai lo na tau singa tau sanga a tua pe ona ufa mtala ina le amata ele a to umata sanga ma sina mo vias fa nga lenga tato ai mai sia tato ni tau si ai mai se solo le yar fa nga lenga ku punga fa la ve ku mo fa la ve oso i le ku i ia fa ma lo fa fa o le me ngai lo tanga tau si ai e fa malo la fa malo tapu sidi no fa malo I to lua wa fu so to lua le fa ya lan sia so si o to lua ya pikingo ko mai ki mo to mo fa malo ai na tina ya sidi fo na fa malo ina tu asina sina po ai lava tanga ta matua so I fu to no mo to mo bola to ia le tu ir mu panga mata talo ia manuia tatou ma tatou whanau. Ma tatou ngalo. Ia whatasi foi ma tatou wai, tatou tituri vai le tua. Fe so soni mai I tūranga tau whaingo tatou ai. Ia aolo laka, aolo ngā le tatou polkala. Ai a whare ngā whais tatou lai ka, longo ingo le lai onga le. Ia ai, momole atulanga ngā whaftai. Asu what foi mai marui poenga. Pa anga tua tino tatou polkala. Vai foi si ile leo tatou foi pokala mele le fia ia ole tau fai ai fa leo le ngona fa leo sa ola ngona I oi I tatou tunu pele samo I mea lai tu po o tatou tu lalo na tu tua ia filita nganga e to fa ma fa tanga le fionga le par via mlanka peneta pa pe foi le par menio sa mo mo mtanga lengo leo mo so se mtanga lengo ona ta ua le tu lalo le malo ia fa mua o tatu ai ia anga le leile to fanga le po mawani nga malo longo mnuia al fa I tai au fo mo le fo ia a fe a kulova e kiki runga ia vi ia le tu a fa a kuole ai ia sorry I said me ia anga le leile to fanga le ia fia ia lo fo tele atu